Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşk bere durumet ez dixwazim bi çend deqa behsa mal û milk û serwet û zarokê dunyayê bikim êku xwedê didim merhaba. Ana tuşkê bipirse tuşkê dipirse bipirse tu divê ji malê te çi divê nimet û îkrama Xwedê Tealê qencî û xêr û xweşa Xwedê li min kirî. Her wisa zarok jî nimet û qenciya Xwedê Teala bi kar tê dîtin. للأسل خدا مال الدنيا نعمة نجي إكرامه مال الدنيا شيء مال الدنيا امتحان وفتنة زاروك جي فتنة ومال الدنيا جي فتنة قد تعالى وك فتنة بنافدك قال لك هاتي قرآن ده لأجر توان مالك وخدي دايته زاروكي وخدي دايته تدريا مشروع ده لقرك وخدي كتي توان بكار بينوره bu vakti deve ji fitne derdikeve deve sebebi imtihanata ku tu pi ahirete kazanç bik. Lena gava tu sedema ku xwedê jiyara gotiya sedemî ev tu jbîr bike tenê em bi nimet û îkram û qenca Xwedê bigire wê şaxî tu imtihanê wenda dike. Bala xwe bidê Xwedê Teala di Sûrê Enfal ayeta 28 da Bismillahirrahmanirrahim wiha ferman dike. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Hum bizanibe malê ve o zarokê we fitne ne. Fitne manavi imtihan ve pêtê imtihankirinê we dikare bibe delaletê û dikare jî hûn pê herin seriya rast û baş. Gava hum raz bikar biniver. Ve ennallâhe bêguman Xwedê Teala indehu ecrun azîm mukafat û xêra herî mezin cem Xwedê Teala'yê. Divir da Xwedê Teala gava mal dide te tu nevê ku Xwedê Teala îkram û qencî bi mirah kirî. Xwedê dixwaze te bi mal bidî imtihankirinê. Dema tu malê Xwedê Teala daye te tu zekatê bide, sedeqê bide, xêrê bike, înfaqê bike. Ji bo ku tu gunah bike, pisî bike, gemarî bike, kar nêne diriya Xwedê da bikar bînivere ew mala bi wî malê, bi wî sedeqê, bi wî xêr û wî xweşî tu axireta xwe qezenc dike, tu bi wî malê imtihanê qezenc dike. Her wisa ewladê te, zarokê te, ma bez jî zaroka quwet û hêz e. 10,000 te hebe tu li gundekê heqaretê dike. Li ba me miletê me wisa mêrê kêpir be li eşîra din heqaretê dike. Partiya te zêde be em bê dewleta te hebe, eşîra te hebe werhesilê kelem ji zaroka bigire heta dewletê. Dema tu vena ji bo zulmê zordariyê bikar bînivere ev iqtidara dikirî destê te, ev eşîreta te ku eşîra te mezin, an jî zarokê te pire, evana ne nimetin, evana fitne ne te dive delaletê. Lewra gava tu sedemê esasî tu bi bîr neyne, tu sade tu bi nimet ve meşgul bibe, tu wê şaxê sedemê esasî, sebebê esasî tu ji bîra dike û wê şaxê tu imtihanê wenda dike. Ji ber wî Xwedê Teala gava behsa em bê mal û temelê dunyayê dike divê jî eva sedemê imtihana wê. Di ayeteka din da divê jî el malu vel benûne zînetul hayatid dunya. Mal û zarok zînet û xeml û zînet û xweşiya dunyayê. Tu mal dipesîne, malê te heye, zêr rezîv, perê te heye, silahê te heye, eştera bibîn dikanê te heye, otelê te heye, ersê te heye, ziraeta te heye, sibê hetarê keva te jêra tê. Her wisa zarokê te jî çend qîzê tê, çend kurê tê, tu sibê hetarê evanê wek sibê hetanê êvarê wek xeml û xweşîkî tu bi kar tê didî. Lê Xwedê Teala divê jî eger tu sibê hetanê êvarê xwe dema xwe bi mal û zarokê xwe re derbas bike, tu ibadetê Xwedê ji bîra bike. İbadet gere tu bi edalet be. Gere tu însanekî qenc û baş be. Ji zarokê xwe re baş be, ji malbata xwe re baş be, ji cîranê xwe re baş be, ji karkerê xwe re baş be, eya tu iqtidarê ji milletê xwe re baş be, eya tu eşîrê ji milletê xwe feqîr re baş be, tu bilmêj be, bi taat be, bi rojî be, tu bi zekat be, em bê tu derewa neke, fesadî neke, zulmê, zordarî neke, temamê qismê dinîna evana hayrun inda rabbike sevaben ve hayrun emela. Vel bakiyatu salihatu
خير عند ربك ثوابا وخير املا. افتشتي ماين جغين زاروكو مالته ايتو بماوا مجور ببا دگل زاروکو مالته توان د آیتا پیشتر می باز کرد دگل زاروکو ام به مالته توان جی خنجو خجدا و کار بینوره و هر وسا توان تشتی دریناجی جبیرا نک لجم خدا تعالی خیره وان مزن کتب عدالت به تو انسان که تمیز به پاک به پاکش به راست به درست به درو نک صادق به هر وسا بالمجو بالتعاد به لجم خدا تعالی خیره و مزنه هر وسا و خیر املا yani heviya ku tu xapê bigire ev e ne zarok û malê te ye ji ber wî divê em bizanibe bi sebeba sedemê ku Xwedê Teala çima mal û zarok dayîme divê em wî sedemê bizanibe gava em wî sedemê wî sebebê jî bîra bikin wê şaxê em bi xêr û xweşiyê ve dikevin em îmtihanê wenda dikin bala xwe bidê Xwedê Teala di sûrê Fecr da divê sûrê ayeta 15 û 16 da dibêje فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني دبي إنسان هيا دما خدي تعالى وي ابتلا بك امتحان بك بچه بإكرامي بقنجي بنعمتك إكرام بك دبي ربي من جمرة إكرام كر خير وخاشيل مكر باقي نعمتي خدي تعالى يعني خدي تعالى وي إكرامي جرادك لا وي إكرامي وي امتحان دك ابتلاء معناه أبوكو قد داوية امتحان دا ببي يا خير هي ويا شر هي يعني امتحان قزنش كتوي جنتي قزنش ك قوات امتحان وين دا كتوي جهنمي بمستحق جهنمي جبروي وهي طلعت دبيجي قوا من إنسان بير إكرام دكن ببي نعمة دكن بابتلاء دكن امتحان دكن بنعمته بهنك قنجيا او دبی خدا تعالی جمره اکرام کن اصل خدا سدمی کو خدا دایی وجبیرا دکن نظر خدا وی پی امتحان دکن قوات سدمی امتحان جبیرا کر دوش یاقی دوار خدا تعالی نعمت من مراکری قنجی مراکری خیر و خوشی کری قد تو نزان تو دی امتحان دی تو وی مالی دجی کو خدا نگوتی تو جبو پیسیه گماری ظلم زورداری بکارتینه و تو امتحان وندا دکن دبي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني دبي دبي إنسان قوا أمان ابتلا بك وامتحان بك ورزقي وان كين بك أهنك رزقي وان فرادك بامتحان بك أم هنك رزقي وان يعني مال الدنيا أم كيم ددوان رزقي وان تنقدك أم جيبا وان أم بصارم أم رزقي وان فقير بلنغازن اوجي دبي ربي من از اهمال كرم كلا دبي ناخر اف داينا نعمتي خدي تعالى نيكرم جترا ونيدان نداينا خدي نكو خدي تو اهمال كري اف هر دوجي سدمي امتحانتي دبيجي كلا نوصي بل لا تكرمون اليتيم دبي وانا اكراما يتيمانك يعني دبردا قاوا خدي مال دايتا رزق دايتا جو امتحانه دوی تو دستی یتیما بگره تو دستی فقیرا بگره تو دستی بلنگازا بگره او مالات تجی امتحانه که چتن درخه بوسر ریا خودتان برو جنتی نا ولا تسبی حتی نیواره ام بویجن تو دستی فقیرا نگره دستی بلنگازا نگره زکات نده صدقه نده ام بی انفاقی نکه و تو بی خودتان نعمت مراکری اف نه نعمت اف فتنه و خودت پی امتحان که جبر ویاجی دوی انبیا باش بزانه بکو مال دنیای زار دنیای فتنه اگر ام وی لگورا قدی گوتی بکارنه لگاوا ام مالو ملک دنیای زارو که ما قوت خو ام لگورا قدی گوتی بکار بینور ظلمه نک زوداری نک عدالت باش با قنج به درونه که فسادی نک هر وسا انفاق و خیر و خوشی و زکات و ام صدقه ام بدن و اشاغ مال ما در صدمه قزنش کرنا امتحانا ما کو دنیای کو ام آخرت قزنش کن ام دنیا خو ناگرن آخرت برنادن